coach mufise abakinyi batatu b'abarundi kandi bose ni bashasha mu mugwi wa Police, adaptation yabo imeze gute? Murakoze cyane, ngira ngo ni n'abakinyi twashoboye kubona muri mwaka wa saison. Bose rero n'abakinyi beza kuko twababonye tubakeneye, twari tubazi. Cyetse wenda nka Onezime tutari tuzi cyane, ariko kwa ko batakinaga mu Rwanda, ariko Abedi, Samuel twari tubazi ko twahuraga nabo kenshi. Kandi n'abakinyi byagereza kwitwara neza mu equipe barimo, ngira ngo rero adaptation yabo ni nziza. Bose bisanze muri groupe vuba, surtout Onezime uturutse hanze atamenyereye championnat, ariko yagereza kwiadapta vuba, kandi dufite famille nziza ya Police FC n'abakinyi beza, so babafashije kwiadapta. Navuga rero ko naho tugeze uyu munsi ni ukubera ko nabo babifitemo uruhare. Urumva ko iyo baza gutinda kwiadapta equipe ntago bayifite resultat ifite. Navuga rero ko kwiadapta kwabo bigeretseho n'impano bafite, ngira ngo byaradufashije cyane kugeza none. Uyu munsi umugwi wa Police ubona gute nk'umumenyereza? Ni equipe nziza, birumvikana twagize abakinyi benshi basha twongeyemo, basanga bari bahari, hari abasohotse abarangije amakontra yabo. Ngira ngo rero amahirwe twongeyemo yaba Babedi, Samuel, Onezime n'abandi bakinyi bavuye mu equipe ari local, ndetse n'abandi twakuye hanze. Ngira ngo bose n'abakinyi badufasha, kandi position equipe iriho uyu munsi, uburyo yitwara muri championnat, nibyerekana ko equipe imaze kuba soudée, ni equipe imaze kugira ayo automatisme arimo. Umwuka ni mwiza, baritoza neza, bafite ishaka, bafite objectif imwe. Ngira ngo rero navuga ko Police ntabwo iraba nziza ko tuyifuza 100%, ariko nidukomeza uko nguko tumeze no muri phase retour tugakomerezaho, ngira ngo ni equipe itanga icyizere. Abakinyi benshi b'abarundi baza gukina ngaha mu Rwanda nk'umutekinicien, nuko basumvye ubuhinga bo ngaha mu bashimiriki? No, wenda nukuvuza ku bakinyi b'abarundi gusa, ariko n'abandi baturuka za Uganda, Congo, Kenya, za Nigeria, za Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, n'ibihugu byinshi. Hano hari abakinyi benshi cyane baturuka mu bihugu bitandukanye. So navuga rero mbere na mbere bongera valeur ya championnat, bongera nanone competition muri championnat, cyane ku bakinyi bacu bari local, babakeneye iyo competition y'abantu bavuye hanze. Navuga rero ko kuza kwabo hari icyo bizamura au niveau ya championnat, mu rwego rwa marketing ya championnat, ako nanone kuri niveau ya competition irazamuka cyane, kuko hari abakinyi benshi bagiye baca hano, aba Barundi, baba Abatanzania, Abakenya, bakavano bakajya mu equipe meza ahandi. Urumva ko bazana ubuhanga bwabo, ariko nanone natwe championnat yacu ibafasha kugira ngo iberekane n'ahandi. Navuga rero ko ni byiza, football nta mipaka igira, nuko bigomba kugenda, kandi nabo bafasha ama equipe yabo yabaguze hano, ariko n'ama equipe nayo akabafasha kugaragara kuryo bahava batera imbere no jya no mu equipe akomeye. Nk'umutekinicien wotubwira abakinyi b'abarundi baba baragutangaje baguciye imbere? Wenda banciye imbere cyangwa wabonye bakina? Ni benshi abo nabonye bakina, ni benshi. Hari abitwa ba Blaise Karorero, hari abitwa ba Wembo Suche, hari abitwa Fredy Ndayishimiye, hari abitwa ba Muyari Damas, hari abitwa ba Rusegura Patrick, hari abitwa ba Ndikumana Magnifique, hari abitwa ba Ndabaniwe Said, ba Kayaye Beranov, ba Sereman, ba Hamis Cedric bejo bundi, ba Bedina abakinyi beza, ba Masud Juma, ba Ndikumana Majid. Ngira ngo umuntu avuze urutonde rw'abakinyi b'abarundi baciye hano ni benshi, ba Daudi Shaban, ni benshi. Murakoze cyane, turashimira. Murakoze cyane namwe.